Divčibare sa visine. Pozdrav svima koliko god vas ima. Danas ćemo leteti nad Divčibarama. Turističkim mestom u zapadnoj Srbiji, 35 km od Valjeva, na visini od oko 980 metara na planini Maljeni. Pa ajde da vidimo. Kad sam došao u Divčibare, smestio sam se u hotel Crni vrh. Cijel dan sam bio šamućen od svežeg vazduha i čistog vazduha. Tek sutra sam se unormalio. Divčibar ima prelepu prirodu. Za mene je svaka priroda prelepa ako ima četinara, a Divčibare su puni četinara. Ovdje vidimo načečkane vikendice i hotele u šumi. U šumi i proplanci. Ovaj video je u stvari samo prethodnica pravog videa o Divčibarama sa kopna, gdje ćemo više reći o samom mjestu. Divčibare se jako puno gradi. Na sreću ima ograničenje spratnosti, pa će, nadam se, izbjeći sudbinu Zlatibora. Znači, vile, zgradice ne mogu biti veće od 3 sprata. Jako puno novih vilica, kućica i širenja puteva po Divčibara. Ovo je centar, vidi se tu levo pijaca, hotel Royal Mount i desno se vidi prelepa crkvica. Baš to bi se reklo da je centar Divčibara. Divčibare su jako male, po broju stanovnika imaju samo 200 stanovnika po popisu. Ovdje gore vidi se još jedna staza za skijanje, skijaška staza, mala staza. Iznad na vrhu staze je drvo ljubavi. Ovo je crkvica o kojoj smo govorili. Znači, ovo je najlepši, najčistiji, najuređeniji deo Divčibara i centar Divčibara. Centar Divčibara u stvari je nekoliko restorana i pijaca. Ta crkvica. I par hotela. Ovdje se vidi jedna druga skijaška staza, veća skijaška staza. Interesantna mi je što je u dnu te skijaške staze restoran. I to je onako prelepo zimi, ako se utopliš, da sediš na terasi restorana i da gledaš skijaše. Pitao sam konobare da li se desi da skijaš ne može se zaustavi i da uleti u terasu. Kaže, za ovih 5-6 godina, koliko je on tamo, to se desilo 2 puta, ali bez nekih nezgoda. Evo, to je taj restoran sa tom terasom i gdje ima dobro pivo. Ovo je staza, mene ovo užasava, ovo sečenje stabala, raskrčavanje šume, samo se nadam da je to legalno i plansko, da nije divljačko i koruptivno. Inače, ovako iz vazduha Divčibare izgledaju prekrasno, ali moram da malo radi realnosti bacim jednu kritiku, a to je da mora biti mnogo čistije.
Da li je to do novca ili do nas, ne znam. Jer ovakva priroda mora da se čuva. Ove kućice, kao da kažu kupi me, kupi me. One su tako na lepim mestima, pored šume, na proplancima, na mirnim mestima. Tako da je to odlična investicija, ko može da kupi na Divčibarama neku lepu kućicu koja će mu biti vikendica ili za stanovanje. Divčibare su dosta raštrkane, tako da ima puno tih stada za šetnju u svim pravcima. Hotel Crni Vrh ima i vodiča koji vodi svaki dan na drugi teren. Ovo je Hotel Crni Vrh. To je hotel u vlasništvu maestra košarke Teodosića. I to je on pošteno zaradio svojim rukama i nogama. Crni Vrh je hotel sa 4 zvezdice i jako je lep i primeren. Akcenat je na sportu. Znači sportskih terena koliko hoćeš. Ovo je fudbalski teren. Ovo desno je bazen. Ovo sad napred je sportska dvorana za rukomet, odbojku, košarkaški tereni. Svega ima. Hotel ima spa centar sa zatvorenim bazenom, džakuzijem, saunama, turskim kupatilom. Jedan odličan hotel sa divnim sadržajem. Miks šetnja po Divčibarama, pa miks kupanja u bazenu. To bi bilo to. Ako se sviđa ovaj video, lajkujte. Podelite sa drugima. Dajte komentar. Pohvalite. I prijavite se na kanal Kamin Pocket. Hvala na gledanju. Sprouting up through concrete, because I think that's what you're gonna do.